Nih Santo, nih Ganuto. Udah jadi banyak cicilan motor nah. Bisa bisa aja. Aduh, sastra nih, selihin aja nih. Aduh, rasanya ibi mantap siapa sabu. Cocok rasanya. Aduh kok ngelakin nih, aduh. Nih, sengkan mati. Aduh, tang. Hei. Aduh, ketut ini. Kengke tuh ketut, cek bersedih sana. Pusing tuh. Udah pusing-pusing. Udah pusing-pusing, hidup slow tuh. Nih lagu tuh, main, hidup slow. Butuh nih tuh, butuh. Apa nih engken. Bersedih Goreng engken. lebih tuh. Cek ubar jak tukang cicilan motor. Terus? Terus jangan ngelipis tuh. Terus kengkean. Butuh tuh. Ah, aku ngerti nih tut. Pasti waktu lagi nyelipis nih mayan kene. Ya dah. Pelutut. Nah pedalam yang tut kudu pelutut. Aduh, gak sih kalau aku. Ah, orahan tut. Aku bos nang nih. Di YouTuber ini nih ya aja. Karena Nah. 100.000 itu. Aduh. 100.000 arah aja ini kayak itu nih tut. Ah, itu. Wih, keren ya nih gua. 1, 2, 3, 4. Sombong amat. Wih, Oh, 400.000. ganteng bosnya gua. 4.000. Nah itu bayar cicilan motor apa sih ngopak bintang cicil nah. Ngomong ya aku main dengan Gus, boleh. Ini baru ya, Maaf. Bu. Mantap tuh. Aduh. Thank you. Ini baru, Bu. Pedalem baik ketut. Maya cicilan motor kan si ngidang. Nih, sing subuh nih man rincian pembayaran di kampus toh. Apa ngomaya nih jani? Sajan, tut prasto kan nyelip. Bis tugas nih ya. Ah lumayan tuh aku nambah nih. Telepon. Tut prasto. Angkat na tut. Aduh. Sastra nelpon, Bu. Pasti gua nagih bis nih. Halo tut. Engken. Kene tut. Maro bulan nyili bu tagih ya. Nah, mana uyang apa nyan? Kajak matiang ah. Nen malu. Irago nyilih apa yo?